mak yang model pelalai anak dengan HP, jak musapat kena wah. Mangat lebut juk HP, mangat baik imau anak juk HP, mangat pajuh bu anak juk HP. Jadi mandum-mandum jina ketergantungan bak HP. Nekalan ke ban tiga hana nabi ingamu ibengeh tantrum pokok ji. Bercabi aju-aju nonton. Nyan benda tepe efek daripada radiasi cahaya HP nyan cukup berat ke jaringan otak anak, ke mata. Menyai rumah pula nak mit ibaca buku, jarak antara buku dengan mata nyan 20 cm. Tapi menyangan HP nak mit nonton HP nanti nyaman. Nyaman ni model nonton HP. Lah muka ya ju berdua. Mana bayangkan tu film dinonton tiura lebih dari 2 jam. Cukup berat ju bahaya. Jadi mesekan memang ketergantungan HP, nebah ju deh nah. Bek tak biarkan anak alah bahlalai tajuk ju HP. Bahayanya.